Ikoli kila sapati. Agamba mayambiretere mukavera. Baitu bunura. Mai. Kusigikira taipo. Yo. Kabwa bule ni baba kahunga wa muhongo. Liya. Kunoza bya. Ngwa kumanya. Wewe. Babuntu nipo. Oya akasodo kuza kunyongera mukati. Ngajiza kopaka. Ndia ngonga motwiza. Tira mama izi. Ata maizi. Abuka kolegati. Wajuliriza. Yongera maka juisi. Wajuliriza mama izi. Nyongera ka juisi kati yeto. Ntima libiri yake. Joni kwa sembadi kwa kiveza silimu. Asilimu? Kuda kwenda garuka mu. Ukasembadi. Antakabza nakamu January bisatu. Tihali haraira. January bisatu. Nyakapa paka nkaine ko nkekebera ilo lya. Nibagenda kulya. Obaketwala wenga. Nyama zimenyekana nyekebera. Kanyo bundi bundora nje nyabende no musije bankebera. Bundora musije bankebera. Omanye baba ni manyampa ka arekiro. Sirimu. Kirungu kwekebeza. Nyekebeza muntu wiba. Obwana buli hana taoni buto baitu bufuburwaire. Tuwole. Ahimiro ne limbwana buto. Obo kugaya anti mukikana kacho kagine. Omuntu omukulu wogaya ni white ina. Obwana buto akuzara nabo obo kugiya. Ndabasajja bakuru. Oya. Ni wata sirimu. Kandi ate ebintu bikahinduka biro. Ekula sirimu tekena myaka cyali. Ngama araba kuzara nawo araba gifuna bukuru baye mananye magambire sirime yoyotoleize kae we utima ingeri biba chukaba ga sirime yoyotoleize tekuluma bati bakuletereruma okenge kumanza bakuzaire nayo sirime yozaire nayo akurugimanyiri kale mubire nankire sirime oyo bakuleteye ni yenu obere oswere mufumbo musije kusangisa muka okenge ege niye sirime eruma bana ni baba musikio butegano yitunda hero ko maybe one obusigi wabyame nawe one maybe tugeze one kitege kesente nkokabimanyire ukagifuna yoko ochu kiba kiyama kyako kusaka kuchulera no mire bijuma no yanuka bagaye kane ko kanuka maybe kale no bagamba binyesa ate ujuke bagamba slimu ekiyanura abantu slimu bano kegifuna stress ojikopo kikenge tokimanyirire kintekyo ojikopo no gahade baja kunkenga okano yikengera de bandoro kenge bayikandi bokimanya no kutekereza bayikandi arone ebintu misabentekeza ono rakitali fair bojuno garuhanga wango no kiki ngo mwana bakubzara na bagitunga na kuzarwa akira jetoleze weka mero mwana wena zarwa abitandikiro na kyazarwa bane mbagambye nyoti nsaka mutana silimu akwa silimu tibagiye hara akagweshana ko muzimu guta muzimu bane silimu tibagiye ere bimgamba oja akaja kula silimu tomana mulingo ija ngugambye mazima silimu amazi nyoko urati blaming mutana silimu kiti kubanza bane silimu ingere je muto kimanya boyfriend wawo go wina augamba boyfriend wangu rachitinga alijama no musija sema murundo ogu gumu agifune then aje kutulira otaki nihira no kinihira chonka kandi abantu kufuna silimu bakendeire kusigikira mal bate mbibazi teriye egikiza ya bagamba ebijuma bakaleta enkinzo bakutera enkinzo no mare miezi mukaga mukaga wa silimu otakusagirwara basana bagigemere banyo wewe amaki akendeze silimu abakazi bironi bakega kwerunga omukazi ayo manga inatulira silimu omukazi ayo manga era silimu singa yarabaga mu maizi gabakazi mama twandi bade tufudde omukazi ayo manga ine nokuna na honura ababu mali niba barwazaho ejike muhondo kanywe na nofuna bruises mali ababu hari mulinga abakazi bayegere kwekuraho ogwano gusanga misa gwekozero gwina national water aine lyoli nanga le Albert yene Victoria ne jire mwa cyari cyane mulinga la kutulira mukago abana me kambe ko irunga nyumba gabulikiro akabamya ko takalaba akateka ako kanywerekimu ukanywerekimu tatinda kasera ako kanywe kajombo kanywerekimu kagende kaja kuyamba yamba umaisa andi yo twenda wenda kutunyoka kasera ako kamuhogo obusera bamuhogo obutabwa amani muno
baitu ngaba obuhunga bamuhogo bwenyine okakachoma kakasera kata stende kandi kulungu ndo nakatika muna sukali kanyo kali katyo kaba kantu ka amani munako kwerunga akandi obunaka obunga bamuhogo amaizi gayo tiganunga bati bine bibaze bine amaizi gayo okinyire mukanwa mama ninga mazima obunga bamuhogo tiganunga ina amaizi gakununka mama no gamba kikinunsu maki Jeni obo ruchikini rwenda rugatirinke baitu kununka mama Jesus Christ bojo ina muli bakombe bakoni bojo tinsobora bojo abasikenye mwekoleho mutusasire amaiza ganyaga oba jabga kuba gaina mu urwairi gaina mu STI mate weboleka nyama zimagari mama gamba otwejumbire obunga bwa muhogo buno akawunga ka muhogo kachombonyo akasera kandi kenda kato amezi obukacyamuka ukatabonamu Jesu kananga mudakika nonyo tikenda kachomba mbuka hire kimu katokota amezi obukacyamuka kateka Jesu kananga kacyamuka mukatija no himba nonyo cheko no buire amezi obugakuya nobo mazuru baitu kikeki omesa abakazi kabeji kabeji na yeyo zibomya kabeji yebuza amaizi hati kabalia chips zino mkazi kabeji yeyomya bana enyo mbantu takimanya amazime kabeji yeyomya kabeji yeyomya na stress yeyomya Jesus sako avinga sex no muntu ina stress ngabitekezo bibahandi na feelings zibu bayikandi ngambiri Jesus ngambiri amazima gali obata ko hile sente nakasente ke abokoro shikyo rumuru kangamba ngunyono ni nyendo bazozimpe ni konsumurure kurungi kaka omwana ni woye mwana mulungi ni nyendo zinkwase mbenazo aho ni nsumurura gaona kutana limit na gama gano gatitana gama yongera obwi ba mazima gali chonka ngambire okura nanka amaize okutaija ekimanyire kisigikira omuntu obota amwe amaize feelings otena feelings zo musaija banenye amaize gaija atabagino byamana otena feelings akuba kuhambe anti aro gamba oli nabyamana wabo akasente njyo nkugamba oli naga musikola koma sente zileta feeling na amaize oiro hate ekyo kyobalizeho niho hari kine kibalesere ekyo kutaya akajuma mama yakabakaki akananga bakete kalaba okatika yaza agenda ojise obanoke nabo buliyo kanti katika nunga hati nyomuski kama skema gamba bana inye bana mgemu gula akalabako kabakaraira kati bakasarasaramu akalabako tikanunga no kununga ati emiyoze ta kununga kali kalaba then ninakano buhunga bwa muhogo ebintu bibire ebyo nibiyo manya tibinunke ebyo baitu nankeno bine bibazi bine bindi ne bamyete nunkisa ebamye na eteke tibinunke sabate bibazi bindi manya byakibiri otageza ajuke bamyete tugiriye bamye na eteke itu gutamu kubigwa itu ebyo mbiriye nyowe tubiriye kimu gutamu kubigwa itu okombaru ari ngakanga musike ngamba kabakateyireyo kandi nyakaleka kuwerera kuba mwana mwana musajja kataka wereka guruka ina karurasuka hatoli akatekayo ngamba musajja batungo kutakira nizanga tibako tibagenda mukikoro nyamusanga una nato nyamugambira nankakiki walai otonya ningamazi otonya nyarwe na munumubwembwe wewe wamazi otonya banenyo ari kubinya kantu kandi kubi mali muzejja amazi magali otonya ule wana kandi gajiro tukabituka kandi gatwala no buire kuwayo so inakataka yamanyiro la shiwa dilu shiwa dilu kandi nekindi abuka katake kuja iwa ruga mukego tanga mwero masingira we kota nikiro akojja ko daweze kajja kunanga kajja kwaga gawo ati nyamuze mikaje batu kandi burungi nyombo mbosagika abo kuba mazima mwika tuli ya sirimu akire kayakalaba akire kandi butabu alaisi batangia 5 katangia 5 mutu wa kusikira kila size kisikia saidi kisana sabuni tiba kisarambu salamote bakasarambu ebanke nkelaba ngira rombi gwiraba nkenanga era raba ngira bakasaramba kabana kananga bounce experience obujwara
Obuteekayo. Nnyo ndisenga. Obwoyinamu experience. Ndisenga mulamba. Abo ni mutula tunda itukenga. Okano mwena nyekira nnyo mbutunda. Mbutunda. Nkona mpono magezi ndana ka business deva ni kitatunda. Ngamba bana. Buseki ntakutunda bukano sola genda gura pali. Oli kaina musajja oli kaina embalika. Mbayi njunza. Njunza mpaka mwani. Makali wakukwana ogu musajja ine embalika. Bala kabina kasente. Jase ombali gotaku zero. Baga musajja baba ina sente ono bupito buloda. Kandi ne mbali yo. Ozira mwauka ine. Nibozira ntaka mulangire mbali. Nyona nyala ex bange benya ukana na nindo ningaye. Kino nikinya kuwanaga. Mane mbali ga. Zira muzibai kandi akuzoka mena kabwe soke mukura ina. Ago sente tayina naye. Oirajo ire nkaito nkoto muno bojo nyi. Ngate msinga nuko. Oba niye mili saku. Ngate niye mili saku. Ngate mili saku. Umanyiro muchi kurubata nahiyagira. Chali kandi yagira ni musaiji. Hati basi ngabere bakazi. Ando mukazi buli. Okujuka buli twabaga tuli bato. Onora mukazi na rubata ku. Kana na kafesi kalonge mwana. Mali. Musoga mu. Hati nyumba ini kugambe irabuli. Omukazi. Uwamururaga nti oba kana katono boka bitandika. Bukagenda katunga kisajjo bakikine nankankoto. Akakananka kakahodoro. Hati waruga na rugaina nukota kuhiyagira na azifo akuro burumi hagati yoko kuokera gamba na babona batali banzaga bano libata mane ngechuka dai wa kuraize mukono yagira debere nkoti kubira bakagamba kubira ekusinga obukoti ngo mubani muhurani muokerera hansi muko muliro Njula tungambire omuntu akusaku yagene omuntu abayata na maizi go muntu ogo. Okay nge ngane bwe kubanga oteta oyina maizi go muntu ogo. Neto sako gani uyagira. Omuntu sako gani uyagira ni kama zino. Jeni tokaitira naga. Nyamwana enyepe ni Jeni araha abasajja bakuzire. Obanyi je mukutege. Aro umanyire nje mukutege. Okutere mpaka. Wa, tikutira mpaka balicho. Mama. Sidaga yagira kutere ndurunko kuyoga. Oli mpaka akureka mu muhuru. Muhuru gwembe. Kagukoto wewe. Hatole akangamba. Kanganyo Julius nze. Nzaba cha obwala bobo bunepikira ngumpanga nemboka kasa. Julius nze abawala kyenkola bwe banku saside nkupimirako bwenti. Chali. Hey. Nawe yemanyire. Nze nkupimirako. Na kati bobo ntawanyiza nnyo kyenkola mbanjagala nkukakase. Walai. No byayo no rugayo omusajja ondi nagaruka na rugayo naija. Nagama. No logoya mbode. Oyina kugenda mwamufunza. Abasajja barumuiwe nkugambira. Mwana balimete mwana yimsibage mukama tabayiki yayo. Mukago tuliyezi tukusobora. Je asibina fukire mugayiga. Oboko manyo limisikoko bani saba yuskurimu soba. Soba. Julius msajja wa mani bwire bunu. Bwire una awina kuberebe nje kifuko kwa tubu kwa tahombots. Subaru. Bozi ni wagambira bakazi benda bananka ba Subaru. Muno. Kugambire Julius. Inywe Julius ari benda gura Range Rover. Ewe antini Range ya moti bikyaro manyarali manyabiki mwaje ne ya Julius bikyaro manyaje ugilichwera Baitu jeni nkakugambira nabuli obunyaguzire eri paso na pasero na pasekyaro antu alingambira obuyabayire nkuhane okuroba ninyo musijja ngono niwe nakubana ati ngwa aina paso muje mu mwetege na kapaso mukamuyo ate obunyagiguzire ntakugambe nkabanyina sente zisagura Range Rover manya nanka Subaru ntagambe nyagamba baitu kambanze mvuge ovuge kana jese wakutandikira ati njivuge mieze nga ni miezi 3 ikirama hati nja kuleta Range Rover. Okay nge deka bafwe mbesengereze bananye muije balira yakali jisa kutoza no mukazi wokusuwe ije gwa mintu agine ahantu hayimanda sobora ironga mbege bantungire side za muhoro ku masindi za masindi amasindi bakuchumba sindi muhoro ku abana bakuchumba boko kibale mbesengereze bananye muje mu mwetege ata obuku mu mwetegera kapaso kala kakuwa
kala kapaso kala kubana kako just me John lebi abarongi abakazi moneka kunyuma wakunura kurungi nkarurengese nankiro ananka John ule jote zama juju esakako za kapaso aroro joru habuizege ngujuri ase Subaru yagihirenka ati Jenny kugambire some of us by the way we are not tituli character y'abantu abeyoleki hati lero ntandike kukoleka investments zange tiba kwiruka ntandike kukoleka nanka zange anyobnya funya ka business kanga tera abantu atisinganye bayine gamba nejo nanka nkaba unyaga koteke jasa bakuru nkapostinga bulomo Subaru nyaga hati nyonga ngeje kukoleka nyonga batikimanye amayeli bichali nyata kavuga gamo tukatimbi manyi nyonga tekimege Subaru nkatakimanye era singa twabanike gamba Subaru nkatabimanyi nyiti mbimanye ndabisanga hati ntandike kukoleka investment zange hadwe yo sejaga eja gihirenka Julius akora buli mutu akoleke kyakora you see the problem you see the obviously buhali buli abantu batekereza ngoli muntu ina kuba with a defined job ngwati ndi musomesa abana atanya nyara abama batamanye imbonto ndenkaito amanye munyikandi ndi basorugamba media full stop ikandi sama ha ondi natekereza nyotonde nkaito ondi natekereza norugamba oina kuba with the oba oli musomesa oba oli roya oba oli kiki ati I live a life tenkwenda kudura abantu bajja kubihirwa mbagabira bagire tonda bana ba nakanwe abibaza abantu bakubirwa ni babihirwa but the truth is omuntu wokurura hano sazi nimanya kubaza manya biki hata abasomesa tinku basenga no basenga kulivinga life kusinga ya basomesa bise kulivinga life kusinga abakoldinga kusinga yes kuli ko point bajenya bana nywe hata abasomi ba omuntu nagamba kujira soga akora muri mo ndiye nyagambire mboli nagamba stay away from my man because I'm holding a bachelor degree nyanga mukwano oina bachelor's degree but I'm holding the sweetness era bono wewe nanka ukabaraga mukambwa bwa uli jabo yongeza holding a bachelor's degree nyo holding a sweetness ni mi mbaro ya kurangire ngoi yagamba mbwa ina bachelor's degree mulekera umusanya mugamba nyowe holding obunozi niko kwa somere nyiso somera ko yes umuntu abasomera basomera bakandi esene zikwetagisa mu these days okusoma umaine kindi okusoma tikumara budoma ngene oza kusoma era batu nusigaro oli mudoma kandi no kusoma then okusoma it doesn't guarantee you that ojja kuba successful ojja kutunga sente ngene kandi bulo omuntu wanganya kwendo tunulire abantu bona abagaiga mu Uganda hanu bakasomaki nyina nabagaiga bamanyira bakangira P3 P4 mu town muno atamanyire na the smartphone atakusagiko hata obuzibu hali buba omuntu bwasoma naye naba nyina degree ya no mwetera akananka kemitwaro 15 zinga mbwa nyobo nyina degree yange tisakoro gomulimo oyeberwe ekinte kibanza hanu jeni hatauni bakutungaho ka address ndino borabo ina degree nti nkoranka nkora hali anyo nibe myagambira hari mubandwa nisinde akachakala mukatolo kukobuka ito nisenga ko okuruka akachakala kange nisirika nitayobuka ito ni buturuki yanje porampora ona jina gajire nyewe byo because rege biki chokata ine nekena gamba because tasabikora ati nibo obuzibo muina ebitabo kasoma bingi bya kungutura no bongo tokiyakenga okengeta ati utange kutekereza naiti abatasomere okutanga kutekeza mbituko ati biri mu magezi choka of which at the end of the day okwenda tukozese ende zaiti ngene otasome ntasome nyonko ekozesa nyina namba nyingene nyemerero kasoma degree ya olyegiri ya bulye bitabo byologenda bigwambugwama chonga obunko akasente kange nyata somero kona nakonga kugohereza oli musi nyonde expectinga muno okurura abakazi abombutale abakusinga obwingi batasome njali baito kimanyira abakazi bombutalo abo basevinga no busente abandi nibombekana nibagura plot nibombeka amaju nibahererana abana babo habudara bwabo bwenyanya bwenyanga nibasoma chonka yo mawoli oli degree holder man I think okusoma kwa Uganda kwina kuhinduka kuwe business yo abo kuba abandi obongo bwanyu musoma obongo bwanyu nibwekwa abandi basoma ku proving a point ngere nanka kasoma just simere kiki basoma abana bazeri bakusomesa abana babo yasema uga family yananka enamo awa degree enamo nibibi bakora choka mutoko tegeza mu nyenkera abeta ngone yako bayijukiza Uganda no tena sente
Uganda tena ngugambira na polisi awo n'emisango bwe tena sente tena uga ku kakugambire obo bano yenda emotoka enungi tiba kusaba degree yawe bendaki sente gamba kutemba enyonyi eya tiketi tiba kusaba degree yawe basaba na passport yonka nabo inakuba na sente ati ebindi nkugambire nkaba internal affairs oku bine bya passport nkugambire na bagayiga basimbaga line okenge abagayiga bono rambo kale bagayiga no rambo kula titaye manyebya minyamanyiro jese wegegano yebundara achuka kabaro VIP ababimanya babimanyita yo VIP nanga passport za VIP chukana nano mugayiga aikaliri alinzire aba VIP bataka kusenguka mpora okengera alinzire bakoleke benamba yiba gisoma ngati bali passport yayi emu Uganda tibekiyaro bikofura fora ni bitabo nolike muno mugayiga ni bitabo orujungu nabazamnywe okenge abana abagayiga bali hali ni batabara passport zabo chukana rambo na ichara aikaliri alinzire bulomafu ne yaye nitukatu ngujuka obire burabiro mfune passport yange egyo ngujuka ngabanyikana nabana babagayiga okenge chukana rambo enamba yange yenyina anakondere enyondo goni wakoleka time mukaruma afune yayi okenge ebitibikiyaro mu Uganda okenge no the biggest point is titugamba okusoma kubi baito okusoma kukuha magezi kutakwebesa kutakudomesa kandi otegeza mbo obitabo yoni bojja kuli yawo nge degree ojja kuba nayo baito ofubunaku oyina kuyiya akali mukona kakubaka iziro takatungire mulimo kutugeze gwasomereye kakole abako kiriko kusavinga emene mu restaurant oli mu isiki savinga yes okenge ogendo okole omulimo ogundi guraso baratiwe okwenda ngwabo okuba ina degree okwenda otonkira tandikira mulimo gwe milioni 2 gulinkaha nyanko tiguro ngo bagambira mulimo gwe milioni 2 gukwenda kutandikiraho nyanyi mbagamba bulikiro mama iwe Julius Meyina kwabuza aba iphone mukura genjera bire nyoti nsagira renjera nyonka rogalevo hati sahazi ale kambe kurale njara nyoti sahazi no jeno kundora no bunkubanta ina sente munsa the fact that I have built a social capital nkwemera street ningampa yo mtu wao oli narura Julius jasansabire yo mtu wao ningenda nindi chonga social capital nyamba za bulikano mbagamba jeni wo sora renjara ati sakura njara tusobura ne wonyino rohani ndaleje eni tusobora jiya sorwani ndisakura na iwe njara hata rolevo twarugiro nti kolerera kuliya bata abana bakyakolerera kuliya kugambire abana bekane batujuma nya mbaliza video imbalizo bye abana bagambire mu busungu jene na busunga kwa an Android mba akurangeta ba iPhone wakati atakusa kwa affording naka iPhone nya iPhone bane mbagambire nya iPhone kusagigura deje saleve impete kusagura iPhone ngisobora oiro mba bagamba bulomene kiyayenda kanya iPhone bagingwe giti nkola kitinjanga oiro mba bagamba nyonyi ne bikya ihambya just zako ta iPhone yesende nyinga milioni nga 3 choka business ngene kalaki nga capital obuko busiru akwa isimene nyina bwire buno egira kamera tumura video nga TikTok egira kamera nungi chokana neno gaina nga abatrana bakwa tuna ma iPhone bakorana na iPhone bakorana na iPhone baitu nyomba ile manyire kituka kibazo twagamba nti an iPhone is just a phone finance akwane ya ukana nezindi baitu jikene ina kamera bana jezeke ayikana mubaga kugambira abana bakobeta baziko asire bati akona numukyamute na muhanda aboko bali mubaga nagamba mbayina unko akuterera hano gisa atina kotunuza mati na ndole aina maiso zinga kururekirege kisumuzo kisigiya ko ikemto ndele Subaru yati baga iwe ekisimuzo kisigiya so ati metukiriye tujaki hewa hati abantu ikanorayi batagiba batero hali leka nanka iwe Subaru yati bayiraba leka Arinyara abantu ebintu bibatumbisa nindiro biri bya buli kiro kitatu ati nkugambira abana ikimaze kubarura bwire buno okora buli muntu akwambya agura iPhone okora abana nyimbaga iPhone tuna tukuzenda baka nimba saba omujagama kubali saba sumari kandi iPhone gifone mu muhanda enungi ogenda kubyama no musijja koze iPhone ekano male tujere gaita tena iPhone ekano male kufuna buzibe tayikulukira mu lito abwajire gaga ekinge obuzire okurara obuzendeki okuli chiko kwatukuya akasako bagine wewe akubagina ina aje kurana
aka nyiki nja koza device oti Julius ataka tungo musajja yagimuha akagikuha obukuba tina okulala tina kyokulya tunda iPhone ziba zezinga 15 iPhone 15 bayezinga eri mu milioni nka 3 ati milioni 3 koroti ati ujike obuguze milioni 3 tuna milioni 3 usatu nanga milioni 2 mtono ka kinani tiniko kwate milioni 2 kinani ogitunde ogula kasimuka okemtona sana ne yagine 5 ka UK used okay hati kwate asendezi oyo milioni emu kwate emitwalo 3 onkuizi anti tukuyiyo obo nkujira obuko tena okulala ato oro yagikwira haramuga akagiteka ara kuba ya munagiro obwire atena abukono balamuta gakubulirwa okulala mema karala enjara ndati mize musija akuba yakozeki ya munagiro okay obo kubaiza budget anti obo okimayo la hero ko na iPhone osira ine omezi wa bulistaka okay aletengi gule ati omamba device bana nyo kuba na iPhone omamba mbasuwara ito advice hantu roziba okuba na iPhone bam all stack otina okuraro ba ine mubuzibuzibu nko muisiki okay akaita mutudulira omaze tudulira nyoti nja kuteka abaisiki iPhone bakirange kyamani mbojo ita abaisiki muno ngame iPhone mubaisiki era achievement ya mani muno nga ita abaisiki mbasege mu kitali icho kaita ngaita abaisiki omuntu ne mutukungana aina iPhone akurangira hati tokurura mentality eje yekidoma ita mubaisiki let me give you an example timanyire simu ya Amotikiza Edward Walibate FM yakwata but I doubt whether he has a iPhone my timanyire simu ya Kabagambe ono wa mafuta to mamugaiga Kabagambe timai simu yakwata but I don't think ina iPhone tiniba bagaiga bakusinga town yani hati wo munaku why do you think inti iPhone inti kyamani na yoti imanye ngwambia itabasiko tuantu kungana abasikime ito abasikitu kana mesada tani zimbaisiki omusikali bide makurangira iPhone abasikitu rangira na iPhone kama no mujikuru wa niwe abamwana wa mujikuru wa yelo gero Muhara Natasha akabakosesa Samsung akabasanga manyabiti ya baitira ya bay chokate iPhone Museveni malagira iPhone thinking hira ya like just mentality ya abantu mentality yabo betaheta abana na iPhones fugira iPhone kuba nyoma nikabeza budget milioni 2 mteo kinana okusaga kwata kugura kitabu no mfaliso okosora rent okora na business ito hoi mahanu mbaga milioni 2 okakura na business ero ya online atapangisa enjo agana pangisa mukiyaro aruga mkiaro online ero by the way mitoro kinane egyo mitoro kinane capital obuniko gano sobora bunikanika obuntu buntu nko nyabutundira online nyingi ne wako hoteli online mitoro kinana nyingi Julius mitoro kinana nyingi mali nyingi no ingati kutanga business yenkaito mitoro kinana nyingi ne bwabano mfuniro mwana mwesigwa nzimu hakoleka business ate ngambe Julius mitoro kinana nyingi abugagale bwabana mitoro kinana capital yamani mun ne mtoto kinena mkadi za besiki nazo nyingi ero mzabo je nkadi za bujista za bei kusinge za besike ekandi zinuko emilioni emu ogwana no fune erumo emilioni emu no fune no susure bai kandi jeni aliyo jobe mtwale na nyingi kama nyenda mkajuke sasa ataka tungire na rent ya business okusota nki online oina idea ya online boja abana bakusinga Kampala abagezi tibakyapangisa mana rent maba basasure rent ya maju manya basasure manya URA online nyamazi magali nyina yontu ndibamba bana bampagira online okibalira ati tugeze boku posting ekiteteyi wakitonde mitwale 3 na tenizezo 3 akanga omushaka kugamba ndi kinubi ati kweteka mboda ye223 nanga iwe ezo nizo okubaire no bara maybe nkarenti nuga kankole delivery mu town okay nge togano kwa delivery no buyakubali ho masindi noga wamasindi nja jikutekera akamoto motoka ke beto niwana sura transport property transport naga nja kusaliraho kaleze 223 ina izinga hezo orasa sura wa taxi okay nge idea bongo baba tumena bongo alijese kimbo ina abana atumena obongo oboina bulo mutali tibuli obongo kitakotakisena manya na kupangisa omulyango otapangisa miki just making us want to group that ati kandi biro binu mutauna arona zino wifi za buli wiki maya buli kilo 10 akujala katale ndisibaha lino nokolira simu yawo asimu aho acho mukala tusasula wifi yo kumuntu ngandi online yo kumuntu sibake kan tokomo mugamba mu ngani nyesama pade 24 hours no yesama 10 kugambia mazima no unlimited hati ziriho nyingi hano aho mukatale manyanka ndiro abangi abaina nakezi wifi iyo tubikara aho mukatale oko so
So emitwaro otandike n'emitwaro 8 osubire obuntu bwawe kandi aro by the way aro n'abantu abandi mu Kampala okwo akusakuba aine bitete byawe binanga nabikugamba nabikusindikira bisana hano posinga gabo kwa ara kwa na ati bokufuna customer na mgawe na kikusindikira nyina nyare bimtembanda inabyo ninyiriba nimbaga kwa na customer mbe nimbaza na customer nimugamba ali buseki nta kuyiriba nyamganze ngembe kisani nyonki kuyiribira nyabuseki nta yiriba bane ne kondo muboko no gena ngitoza nyabuseki takwe kondo mzitaza abusa anti araza kisi zibatundame mnduka ziba zesente zinga timanyira abatunzi subura nyabukwa no genda ngikuletera nkwana deliver mbagamira mazima abana tibakenda akora nyombaga mabulikiro nabasajja bahwe matufute hotspot tula wifi atula tugatujua bojo yala sajja ibare baiteke kiribo yam kwa abasajja bahwe mabahingura ino boyo mutula hotspot batata ngatusense buse ekyo kiribuli hamu akware kihingurana nyina omusajja onkumanya town hanu musigazi myaka 18 bojo atera abantu hotspot okusikiraho okono yenda kusikira busikiraho kandi we ainenka yenenke itaka timo ba aina mubunuziki baina mesa omwana nzida omwana akutokesa bulomu omwana China motoka China business ba mukozesa China nako yiyabo chonka abana ba dish oba DJ Baitogo timukengere ngajani atali DJ ra mukengere ara kujo abusibwe ke barwanira gaho tinika ajezo girogama yazo kichulera oga atingira urugambo ni rondi yaho ikikusana nko rusikiro nzangere wangamba tinwona aho urugambo kandi urugambo itizi anaye Julius chulera hoga obusonga songo obumuntu babiharaye chikono ndo kana gabani bakamunabya kurungi kayayana mwana abana kunura bajene bagamba bakakunabya niko bangambire nyonta niwe oiro ina mulingo zana mubuza nawo Jack Chan bai kandi banyegera mwa bai ujivane mukunyegera by the way your videos are in trending ati TikTok abana bakaje commenting ere iba posting bakwikaraga ni bampabuza videos za Jeni ozirozere videos ya nyama kasinga mama wange mu inbox mama wange amanyo mwana uyazaye videos za Jeni okuzirora ndiko kutaka kujikiza mama wange tikagiyama Chota kujikiza mama wange embu muhara wa bakasinga mama wange video mu inbox ha WhatsApp ombo mwana wa muboyine mama wange amanye kitu kiyazaire okay kandi kitu kiyazaire keke kimulitana sente kana kigondezamo so bayo kutaka kujikiza mama wange video zo mwana wa ziboyine omwe ataka kuserwa gako asisikaire aga kuswa gako bro musigera muswera tagira na ambaza bayi banenye omusajja onyina akanyina ngeri nkali akakwenda hano embaza akanyina nembaza yange kandi ataka nkusekese Julius omusajja abasijja ababeja tukwana kandi abasika beja okwetega bamanyenge omulimo gukora bamanyo balise ataka Julius nyewe okondwana ngira true love mumedia Julius dekanye hand omaiwe okorora mumedia omai mbaga mane nyota romantic mumedia mbamuntu oni mbaza speed choka umbali umbaza baitu kandira ne bano bazote kaini arobo bembaza nayi wasimote kaini baitero ubaza nkomze tujya kora kyaza beat ba omenta romantic okay hata kandi yotuba on tutaba chalo kenge ani kumaisa halo mu ati nikubo balizote kaini kwa mbambaza ante kaine mbani mbaza ante achuke hali hona emisi wayenebeye mwana akazina misi wajeregera mwana mbandika kandi nyoka mbagambira abakazi omulaga ni mwenda kutwiha mu ebintu mutuzigege misi wajeregere okay ngera ku promising esine osana mugamba ngono bakopesa nyo bagaita nta mugwago toyina cyo kusavuranga bali abasajja baba omusi wa yerege osana omukazi asana kuhisha yo kiapa agamba tuhandike endagano okihindura okiteke mabaragangi nyinyira abasajja bimanyira ndakunyemeza omusajja eya nankire umujo sakubona umumanyire mpaka umujo omusikia tagana yayikaragana musaba kwenda smartphone ati batagenda omusajja emiso teyeregere omusi wagweregere
nando musiki simu tagani kusaba smartphone ya yeto takutogwa yanga ginyima wama wanga gimba yanga hati kutwale yawenu omusajja emiswa yemweregere yamugamba yamwe line burano yenda yamwe line ekisajja kitaku yamwe line musimu mawe kazi yamwe line musike simu yagitwara omamulingo kyo kisajja kyaganzire kuli kikagamba mukazi wake mbwa ntanga ina abasuma simu baginyihaho kandi abasuma bali babaire bayinengeso bamanyire kurungi bahezere line zange ntamanya agigabire miso akozereki emiso hayeregere sandara boja bana bekambire mugenta ga kusuwero jende baba jabana desinga bananya obufumbo were buinamo amakuru mbu era achievement bananye twandisuwa yiri tonka tukendezeoga nyona nyaba sikibanye harabo batike kwehara nyaba tanye harana iyo bananye guno mulimo ati mukona ndiyenka ati mundisa ohura oloko ogamba bitingira ambaza tondisa tindaramu wawe hani honko ira rende okay nyina soka pita abantu nyina komekenga abafani bange hape bana kwani baseka sikao okay chokana abantu bagamba batinya kusoyera tibakangura gono kungura ejo mpagiro njume bati kanda bakusinga tinkunyimizoro mukazi wensangire geje nagaba mutanye abakusinga baba ebyakwati ebinkorati bimunyumira ati bagino mbunyo bigozi beti binyuma bana nyambaga inye ebibozi beti binyuma boje mukazi asangeje yesi yamugamba mbunye ebibozi beti binyuma yembu mabake bampezo mulimo muntu nganyebwe atamanye kunyumia ebibozi beti bikuombeka tibiyombeka wameyo ate birabita kumbika bagende mu hardware no bagende mu hardware bayina ebitiyo ebikuombeka ate ebite bikuombeka tubine ndeti tukeremerero ko yombeka ate mugatubombeke tuti wamaraga abantu boje nyo mabere kutuhonda sho yaitu eno kibono omu eba yobuli kya balaza sai 11 so otebaga kusubscribe ukatufollowinga nyoje nkajenini wanyu jenini wobugutiya bwenkaito Alessandro Market level 3 room number 19 madam kachakalama bate room ukagisabira room ukagisabira mama kutanyese room kale iyo tukagitaize kurungi ikyali ka store bwire bono chikatu jagitaiza kurungama y'ibintu bya business kwa Amerika bakangora ko settinga kurungi mpora mwanjese nkaina no kumanyiza bakasoma bange ba kwijja iyo bakusinga iwe kaza online kaza marketing online mujja mu mugulo obubaga bukayito engoye buseki ntajja kubaguza kintena njja kuyiribo ngumisize mama wange tata wange ngumise njja kuyinyo ntamuyiribi otasanga ntene ogamba kange ngule handi jesi mtuma butumanyo nkiyiribi buseki tutakora so mwebale kutuhonda mwebane okutuwenda bambi na batatuwenda tubenda mwe kandi ata kunyenda timwenda tubenda nengeso zanye zijukoze ata kunyenda nkwenda ogiwamo twanyenda tinkwenda no tinsa kwendo mtu atakunyenda oh niwe Mr. Subaru Subaru nkoreta Range Rover CEO kitara mubai Kitara TV kwegesa kumanyisa.